आन्टी gimana sih itu? 250. Itu একটা রশিতে বাঁধা তো 250 itu দুইটা তো বান্ধি দিবি না মইকে ওই আই শুধু না খাই ওলা দুইটা আছে এতে একটা আছে ওলা একটা নিচিনা লাগিছে না নাই নাই একটা নিচিনা লাগিছে তো ও বান্ধি কিনে আছে ফাঁসি কিনে আছে ও আচ্ছা 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 यो दिमापुरको चुमु बजार यो हो यता कुकुरको मासु राखेको रहेछ फिला यता प्लेट अचाउनु यसरी थालहरू राखेर बनाएर राखेको छ यता सागसब्जी लागेको बजार सुक्खा माछाको पुरा बजार रहेछ भने यस्तो छ यो चाहिँ चुमु बजार हो आज म फेरि चुमु बजारमा आएको छु